umuntu tiyoshaka umukobwa wo hanze kugira ngo azoje hanze ni nko gufata no urupeta karwambika umugabo ngafata urundi karwambika Canada vuga ngo uyu muntu yashatse umukobwa wo hanze kubera gushaka kuja hanze ntago abashatse umukobwa abakeneye Canada nuko vuga ngo abakeneye Canada kurusha umukobwa nugufata urupeta ukagwambika wowe urundi ukagwambika visa ya Canada oyaye kwanza wewe oyaye abaye kwambitse visa ya Canada mwizina ryuje sizibiri nimwe yambitse ya Canada mwizina ryuje ari kwabonaho abonaho ariko nashikazo rumwe ruheka kujya se umugore yashatse hanze ni faranga yarakeneye nugufata urupeta nkarwambika umugore urundi ngahita ndushira ku idolari no bagasinyana n'idolari ko bazobana tugasingira uko tugiye gushingira bagiye kubana karamata narangiza barya bagiye kubana karamata babaye mu birumwe akaba ari bosubira kandi gutekereza ngo ese uzomwihanganira kugeza ryari se uzomwihanganira kuba ryari harimo zanumva ngo susanze yabyibushe uzokomeza umwihanganire kurashingira abantu bagiye kubana karamata cyangwa nama tubatekereza ko byoshika bikaba rero no kugira ngo rero duhamye ko turiko dushingira karamata nukuza dushika twahura nkama mbasengera nankama nerekerayo twongeye kubaramutsa abakunzi b'Imuhira Studio amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hatandukanye ku migabane ine y'isi turabakunda cyane murabizi mwebwe mumaze gukora subscribe kugira ngo ntimukaza mucikwa n'ibyiza bica hano kuri chaîne y'Imuhira Studio hanyuma rero nkuko bisanzwe ibiganiro zacu tubazana ibiganiro bigiye bitandukanye n'abatumirwa bagiye batandukanye nkuko mubibona imbere ya kamera y'Imuhira Studio uyu munsi twatewe iteka ryo kubana n'abatumirwa bacu badasanzwe babiri Pasteur Ntagawa na Evangeliste Museveni nibo turi kumwe murabona ikiganiro nanje sinzi ko nza kugishobora kabisa kukijera kuko turi kumwe n'amavuta menshi kabisa kandi atandukanye rero mbere yo dukomeza ikiganiro reka mbiyegereze kuri Muhira Studio turabiyegereje cyane hano kuri Muhira Studio Evangeliste Museveni we turaherukanye ejo bundi ntiyaracangira ngo niyinga twari kumwe hano muramwibuka hanyuma niryo rya mbere Pasteur Ntagawa tumutumiye hano kuri Muhira Studio ubundi twari twaramubuze naraza kutubwira yari yaragiye nta kibazo ndibaza hari heza turakwakiriye Pasteur Ntagawa Yes murakoze cyane muvandimwe Muhira Studio televiziyo nziza Imana bahezagira cyane nkuko wari ubivuze ryo nitwa Pasteur Ntagawa Noah Ibiteka cyane n'ubutumire bwanyu turabwishimiye na cyane ko turi kumwe n'umukozi w'Imana muvandimwe w'inshuti yanjye Museveni Nganizi usanzwe arongoye ishyirahamwe ry'ivuga butumwa ryitwa beshwaho n'ijambo bwira umugisha cyane turabakunda murakoze cyane niryo rya mbere cyangwa mwari muziranye Museveni turaziranye cyane ariko niryo rya mbere muhuriye mu kiganiro ntago ari ubwa mbere twigeze gukorana ikiganiro nje nawe njyewe nawe na Evangeliste Michel mfite umukiza yagiye muri Amerika turi batatu twese cyo nanjye nari ntaraba pasteur ariko Evangeliste ariko gantugira ngo araho nagiye turi kumwe byose urabikora waba Evangeliste n'undi ka pasteur taho uba wagiye muri kumwe Okay turishimye cyane kubakira hano kandi mwakoze kutwitaba tugiye kugirana ikiganiro noneho nanje ndikuburaho ngituruka ndikuburaho ntangirira kuko ndikubona amavuta ari imbere yanje numva ni ibintu ni byinshi cyane tuganira nimba dutangirira hagati mugani wa muntu nimba dutangira hatangira sizi hanyuma mperuka kubona video yawe uri kubwiriza uravuga ngo hariho ngo umugabo umwe ngo bari kubabwiriza ngo baravuga ngo abantu bari kuja mu ijuru ngo nibazamura amaboko ni kuri power of prayer ni kanisa power of prayer yes okay ngo biriya bintu wavuze uwo mugabo arahari nyine byarabaye ni umugabo wari warambiwe amateraniro umuvuga butumwa ngo aratinda cyane
arabwiriza ngo ratinda noneho umuntu ari mu materaniro arambirwa nuko aza kurangiza bamuvuga butumwa ngo arangiza umuvuga butumwa aravuga ati abantu bose bakeneye kuja mu ijuru bazamura amaboko ngo barazamura umugabo arasigara ntiyazamura avuga ati ko mbambona hari umuntu utahawumva muzamura amaboko abantu bose bakeneye kuja mu ijuru abantu bose barazamura ngo asigara wenyine avuga ati sawa mumanura hari umuntu mbambona utawuzamura abantu rero bakeneye kuja kwa satani nabo ni bazamura amaboko wa mugabo nawo ngo ntiyazamura avuga ati sawa nimureke ati hano hari umuntu nabonye ntiyazamuye mu baje mu ijuru n'abaje kwa satani ntahazamura nawe ni bite uzawe wowe mze uzoje ngo aramuga ati wowe jewe ntakindi sinkene ibyo byose wavuga simpanzungu wowe rangiza ntahe gusanje mu rugo byo kuja mu ijuru no kuja kwa satani ndazo ndi jewe nkene kuja mu rugo iwo ngo yarakeneye kuja mu rugo yarakeneye gutaha mu rugo gusa ntahe biva mu ijuru ntaco ari amugiri imbiza ari amukubise Oye amutindi urakoze cyane hanyuma turagenda dukora ku bintu bigiye bitandukanye tugushire mu ihe kategori y'abavuga butumwa y'abayumbe y'abanyabuntu hose kugira ngo tumenye iki kiganiro uko noneho aho tuza kuguherereza hose ndari hose ari abayumbe ndiwe kuko habe nawe uriwe kwa ngo wantu umuyumbe uyu niwe muyumbe mukuru ahubwo ni uhera ndo muyumbe kabisa niwe muyumbe ko tutarakubona ubyina igisiribe igisimaze nisho muyumbe je kiri mu mutima ukivyirira mu mutima kiraje hanze cyane ariko kuratubeshe ndakibise cyane wese turakubona n'umunsi rumwe uri ku gatutu uri kubyina wewe nturambona sindakubona kandi rero kugira ngo wewe wari wibona mboneke ko mbyina suko wewe ubona hako nzambyina aya ntabwo turabona twega tureba ibigaragara n'amaso wari wansanga mu rusengero iwacu mu ikanisa ajyanye maze kuhasengera muri metodiste ubona ntasirimbye ntazo ndabona wasanze none batatanze igisirimbe ese ubundi ariko nzasirimba cyane umuyumbe ni igiswahili ufite harimo ijambo ujumbe cyangwa message ni umu message umuyumbe niwe muvuga butumwa ni umuntu ujyana message ni umuntu ujyana ubutumwa niwe muyumbe none se abantu ni gute bamenye ko uri umuyumbe cyangwa utari umuyumbe so ubutumwa se wataze hariho n'abadatanga ubutumwa ariko bitwa ko ari abayumbe abo siboga umuntu wese udatanga ubutumwa sumuvuga butumwa naho umuntu ubyina igisirimba gusa ubutumwa ntago ari ukuvuga gutya n'imibereho yawe ni ubutumwa n'ubutumwa manaka abantu bose bizivuga ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi ngo nibabona imirimo yanyu myiza ngo ibateye guhimbaza Imana ubutumwa rero ntiwibaze ko ari amagambo gusa kuko tubwiriza ubutumwa mu buryo butandukanye hari abakoresha amagambo harakoresha ubundi hari ahantu mperetse kubwiriza hejuru yo guhinduka isoko y'umugisha ababwira guhinduka isoko y'umugisha ntago ari ugutanga amafaranga icambere nuko ubuzima bwawe bukwiye kubaho ari karamu izimya ibibazo biri ku mitima y'abantu uri isoko y'umugisha ukwiye guhinduka ikaramu ihora yandika ibyiza ku mitima y'abantu ugahinduka gome ihora izimya intimba n'imibabaro iri ku mitima y'abantu hanyuma rero ibyo bintu byose ushobora kubikora mu buryo butandukanye hari umuntu ushaza kukubwira akakubwira birizivuga ngo tubwirane amagambo y'urutsa imitima aruhura imitima iryo jambo rero ushobora kwikubwira ariko kandi ushobora gusanga udakeneye ijambo ugasanga ukeneye ikintu cya kintu rero nkagifata nkakiguha kabanururukije ikiri ku mutima koresheje amafaranga koresheje umwenda koresheje ibiryo gushizana muri Foursquare arimo ndababwiriza umugabo witwa Jose Morika no mu president irufi yabayeho umuperezida w'igihugu cyitwa iriwe yarapfuye yafuzwe imyaka 15 imyaka 2 isoza ngo bari baramufungiye mu cyobo bari barashizemo amazi
ngo akaribwa n'ibikeri byinshi babona ngo byamuriye cyane bakamukuramo bakamujyana imusozi ngo akota izuba babona atangiye gususuruka bagasubira kandi ngo bakamusubizamo imyaka 2 irashira aza kuba president rero mu bintu byinshi yakoze bimwe yangaga guhembwa amafaranga yose ngo azafata 20% indicateur 20% ngo ikore ibikorwa remezo ubaka amazu imihanda n'ibindi nk'ibyo n'amakorteje yaravuze ngo umutekano w'abantu bakomeye ngo ntabwo wishe mu bwinshi bw'imbunde z'abamuzungurutse n'abasirikare bakomeye ngo bibitse mu bwinshi bw'imitima yagaburiye ngo akabahura mu bukene akabagaburira akabavuza akabatuza neza ngo niwo mutekano wawe aravuga rero ijambo narengeneye kuvuga nubwo mvuze ayandi yaravuze ngo umukene wa mbere mbwise ngo ntaga n'umuntu wabuze icyarya ngo nufite ibizajya ngo bisigaye akabimena ngo afite mwane wabushonje uwo niwe crisere kuko uwo muntu aba iwe niba muri umuntu wanje yarakenyaga gatukwa mu ikofi ibimikashe iwe ntigiriye amafaranga njewe nkagira amafaranga menshi muri portemone cyangwa se kuri konti ariko none nkagira ubukene bw'umutima utanga nije mukene mubi abantu bongeraho bakansura vuba nkagarura umutima kuko ubukene buri yesa amafaranga ubukene ni umutima wawe ibyiyumviro byawe bipfuye upfuye urakoze cyane ni ukuvuga ngo ivuga utumwe umuntu ararikora ugutandukanye urashobora gukora mu bikorwa utanze ifaranga utabyinyigisimba utagiye ku gatuti ngo ubwirize ntanze ifaranga nkaziguheza ukeneye ikintu muri ico gihe mbaye umuyumbe ubaye umuyumbe ukomeye mbaye usoka iteye ubwoba Evangeliste Museveri nawe niko ubyumva yego ku buryo umuntu udakijijwe naho ubikoze udakijijwe ugatanga kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu vuba agaciro k'imirimo yacu gahagaze kuco turi naho tuyikorera hari igihe nshobora gutanga amafaranga kubera impuhwe kurumva atari ukuvuga ngo ni ubukristo cyangwa agakiza ngafasha umuntu turabibona hariho n'abantu benshi babakire benshi atari uko baba bakijijwe abahirwe bagenda bafasha abantu muri ico gihe ico ndi kubaza babaye abayumbe nabo cange noneho ikibanze kiruta ibindi byose no kwizera babo rero iyo twamaze kwizera ico turi nico gihesha agaciro ico dukora ico turi nico mbaraga zico dukora ico turi niwo musaruro ico dukora reka mbabaza ikibazo isano riri hagati y'umuntu ukijijwe n'umuntu udakijijwe ni irihe isano ico bahuriyeho umuntu wakira agakiza cange se umuntu utarakizwa mu bijanye niki mu bijanye n'imibereho barajya baranywa barambara bariga mu mwuka naho ntaho bahuriye none se abizeraga bari muri Kristo abatizera bari hanze ye kubera impamvu nabajije iki kibazo isano riri hagati kubera ko umuntu n'umwe ku isi yose Imana yaremye umuntu umwe urumva irangize imurema mu buryo bumwe noneho umuntu wenyine ahitamo aravuga ati umwe yahisemo inzira y'agakiza undi ahitamo wenda inzira itari y'agakiza yo ku ruhande rero nko mu gihe abantu bari kubwiriza nk'abavuga butumwa cyane nkamwe iyo uri kubwiriza hari abavuga ngo simvuze ngo mwebwe abandi nyine abandi bavuga butumwa hari bamwe usanga babwiriza bavuga ngo Imana ngo igiye kuguhuza ngo n'abakomeye urumva abakomeye abari kuvuga n'abantu baba bafite amafaranga ariko badafite agakiza none se umuntu ufite agakiza abakeneyeho iki uriya muntu udafite agakiza ahubwo nanjye ndakubaza umuntu upfuye n'umuntu muzima bahuriye umuntu upfuye n'umuntu muzima ntaho bahuriye yagushubije ntaho duhuriye natwe n'abapagani ariko kuko abakomeye kuri twe n'abafite agakiza oya dusubire muri ico kintu gato gusa wenda none ntubifate ko ariko kuri harashobora kwihenda message y'umuvuga butumwa yego ariko mu bisanzwe ntaho bashobora guhurira none se ntushobora kubwiriza umuntu udakijijwe udafite agakiza kakagira
Bibiliya ijambo ry'Imana zarivuga ngo mbese umucyo n'umwijima bihuriye he? Presence y'umwijima, presence y'umucyo ni absence totale y'umwijima. Hanyuma twebwe kubyizera tuba mu mucyo. Kubatizera bari mu isi irindagiye. Twebwe isano ntekereza dushobora kuba dufitanye n'abapagani. Nuko turi umucyo kandi ugomba kubavira. Bakava mu mwijima bakaza badusanga. Nta kindi. Bamaze kuva hari bakaza badusanga. Bava muri iriya si yabo bakadusanga mu yindi. Ukuntu ubona turi hano turi imisi zibiri. Hano hari isi y'umwijima hakaba n'isi y'umucyo. Kubizera turi mu mucyo, kubatizera bari mu mwijima. Hanyuma twebwe muvandimwe yigeze kubwiriza hejuru y'umunyu aravuga ngo umunyu ntugira idini. Umenye ko ubwo butumwa nabubonye ndaganza ngukurikirana. Ese ubundi hari umuvuga butumwe ruga kuvuga ngo amavuta ngo ararutana. None ni gute murushanya mwebwe mwe? Amutase oyapimira he? Ufite igipimo cyayo. Sinzi ko wenda umuntu wenda yo bafite igipimo. Yaravuze ngo amavuta ngo ararutana ngo iwe ngo ayafite ngo arusha abandi. Twese turabana b'Imana. Nigeze gukora kuri televiziyo yitwa Joyful TV. Nigeze gukora ikiganiro ambaza hejuru yo gukura. Cyo bita gukura mu mwuka. Abaye gukura mu mwuka buriya. Ubona mvuka mu mubiri. Njewe mvuze personnellement. Navutse mu muryango ukeneye abana kuko papa yisangije nyina wenyine. Ntagira mushiki we ntagira na mukuru we. Ni kinege mbega. Hanyuma navutse mu muryango rero ukeneye abana mu buryo busanzwe. Nkivuka rero mama yaranyonsaga akansoma akampeka akankikira akankorera biriya bintu byose. Ariko ntangiye gukura atangira kugabanya kunsoma no kumpeka no kunyonsa kugeza ubwo yashize urusenda kwibera intangira kutareka kureka konka. Kubera ko ndi gukura hazamwe n'abandi bari munabanje n'abandi. Uko rero nagiye nkura narushirijeho kuja kure y'amabere ya mama, nja kure y'ibibero bye, nja kure y'akanwa kansoma, nja kure n'umugongo we. Hanyuma rero ikindi namenye iyo nkura mu buryo bw'umubiri narushirijeho gutahura intege nke za data na mama. Vuga ngi umwana natekerezaga ko data yonjana mu Bwongereza ikintu cyose nkeneye numvaga ngikeneye. Ari umuzara wanje umwe witwa Nyarugaho n'umusirikare aba i Bukavu. Umwana we ngo indege yigeze kwitura iwabo mu Muzinda. Ahitabwira se ngo azomugurira indege kandi se nta kinga yari afite. Kuko yari umwana mutoya yari yizeye se 100%. Uko yagiye akura rero yarushije gutahura ko se adafite ubushobozi bwo kugura indege. Ko nibihugu bimwe na bimwe bidafite n'indege ahubwo. Hanyuma rero ni kontrerema n'imikurire mu buryo bw'umwuka. Umuntu akura mu buryo bw'umwuka arushirizaho konka cyane. Birizivuga ngo mwifuza amata y'umwuka ngo adafunga ariyo jambo ry'Imana. Iyo umuntu akura cyane mu buryo bw'umwuka arushirizaho konka cyane ariko gusoma ijambo ry'Imana. Umuntu yakura cyane mu buryo bw'umubiri akarushirizaho gutandukana n'amashereka ya nyina. Ariko gukura cyane mu buryo bw'umwuka ni ugusoma cyane Bibiliya. Imana rero ikakonsa cyane, ikagusimbiza cyane, ikagusoma cyane, ikaguheka cyane. Ku bantu bakuze cyane mu buryo bw'umwuka babaho sous dépendance y'imbaraga z'Imana. Ntacyo ntibibereshaho, ntacyo batekereza hanze y'Imana, ntacyo botekereza hanze ya Kristo. Icyo batekereza cyose bagimtekererezamo, niwe ubajana, niwe utuma bahumeka. Donc bameze nk'igiti kiri parasite, bameze n'abaparasitaire, babayeho au dépendement n'imbaraga z'Imana, babayeho n'uko Imana iriho. Basobanukiwe ko kubaho kwabo itangiriro ryo kubaho kwabo akora kuba muri Kristo, kandi ntacyo bokora hanze yiwe ngo bazobeho cyangwa ngo kizobeho. Okay, urakoze cyane. Hanyuma nubwo dusa n'abahise binjira mu kiganiro. Wavuze ko dutangirira hagati. Turatangira hagati ariko tugende dusubira inyuma. Nari navuze ko nza kukubaza mpuru y'amakuru yivuga butumwa arumazemo igihe. Ko twabonye n'amavideo washitse ruguru iwacu imuhira. Nari navuze ngo uramutubwira mpuru nka kujya nyine urabona umugabo yo yazinduka yaraza atasha abagabo bose bagahita baja iwiwe gutarama kugira ngo bamubaze mpuru nyine y'amakuru yari yarazindukiye. None ugerageza uduhe nka mpuru uko wavuye hano uragenda. Senteze ya mpuru ngiyo kabisa. Kugira wenda ndaza gufasha umwanya munini duheze n'umuvandimwe nawe adusangize ku byo Imana mubitsemo.
ndamwemeraga jewe cyane cyane ahubwo ko nawe utamwemera wowe ndamuzi ndamwibikiye naho duhurira agira ibintu byinshi kandi byiza n'umwana w'Imana hanyuma igihe mwaka ushize abavandimwe bahari ahantu yitwa Igahororo mu Rurambo batuye ubu ngubu ahantu bita kuri Kinyakamungu juste bahungiye hano muri plene iyintambara abantu benshi hafi ya bose presque bose bahungira hano kugegera abandi mukamanyura abandi za Uvira n'ahandi hatandukanye ariko noneho baje ari benshi baturana hano aho bita kugegera bategura igiterane batumira umupasiteri witwa Michel w'Igoma mu revera pasiteri w'ikanisa yitwa Gerizo des Âmes iminsi yegera kwegera igiterane buri mwanya baza guhitamo rero ko Michel aza kubarangira avuga ati njye nta mwanya afite ariko ushobora kubarangira undi mugabo utumwa witwa Ntagawa kandi wenda aba afite umwanya azabafasha baza kuduhamagara rero umungu witwa Valere turavugana n'abapasiteri babo n'abarimu biba ngombwa rero ko tujayo twaganira twashitse ari kuwa kane turaganira kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu no ku cyumweru kubwo umugisha umunsi wa nyuma mpabwiriza niwe munsi babahaye inzira ibasubiza iwabo bari bagize iminsi basengera gusubira iwabo bagize iminsi gusengera iwabo hanyuma mpari nibwo inzira yabonetse yo kuzamuka nivuga ngo umwaka ushize nageze kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru bahita babwira ngo ejo kuwa mbere inzira yabonetse muzazamuke ubwo kene imodoka zibazaje n'ibindi bikoresho bishoboka by'ibanze bibazamura hanyuma rero kuwa mbere navuye mbaherekeje bazamutse naje ngaruka inaha kuri bo rero nari nk'urufunguzo rwabo rukingura inzira ruzamuka bagirwa uwo mugisha kandi barabitahura bakizamuka bahitambwe ati turazamutse ariko tuzashima Imana yadusubije mu gihugu adusubije mu karere disons hanyuma bahageze rero twatangiye tuvugana bavuga ko bagiye gutegura igiterane cyo gushima Imana ko bahari bameze neza basuye iwabo matongo yabo nta kibazo tuza guhana randevu ko zagenda mu kwa kane itariki twari twahanye naje gusanga ari za Pasaka tuza kuzihindura tugira rero itariki za nyuma z'ukwezi kwa gatandatu hanyuma rero muri ayo matariki banza nari i Bugande Mbarara na Kivale na Isemvayo nyura Kigali nyura Kamembe ngera mu Bugarama ahantu nabonye wari kubyina ka video mu ibarabara na piano ni he ari anikera ni hani Burundi ubundi twe tugira groupe yitwa ngo nabasaruzi team ikunda gukorera muri ministeri yacu yitwa Rashid Alliance kuva tubwiriza ku mihanda tukabwiriza ahantu hatandukanye kuroba donc cyangwa se gusarura hanyuma kandi ukibutse ute ko ugahujije n'ibyo kundonda nakabonye vuba cyane nakakera kariye hanyuma tufata gahunda rero nabanje kunyira Uvira muri Methodiste tuzamukana n'abandi bahungu bari baje kuntega bavuye ruguru mungu witwa Valero inshuti yanje tuhita tuzamuka rero tunyura muri plane tugenda ni moto tugeza ahantu bita mu Rubanga turahava turazamuka turara rero ahantu ntari kwibuka neza ariko mu wapfurero ariko na amaguru mwari ko mugendana aho hitwa mu Rubanga moto yatugejeje ahitwa mu Rubanga ubwo ni he ni mu bihe bice no muri plane kubwegera uzamutse aho bita za Remera za Kidote za Murenge ariko utarahagera tuza rero mu Rubanga moto naho twaziherukiye iwacu kuriye urayizi kuriye urayizi ni ukuvuga iki kuriye ni sinzi uko ari zibohereza ku maposta ni umuzigo wawe ukeneye kohereza undi muntu kandi utari bugende ko udepoza ahantu wenda kuri agence nimero y'imodoka kera habaga n'ibintu bizitwa ngo na boîte postale ukadepoza lettre yawe ikazagenda iwacu rero haba courrier original izi kuriye zano mugenda mukandikirana mukagira gute mukatanga amafaranga n'ibindi iwacu haba kuriye original sasa nuzgura n'abapfurero kaje afite urugega ukabaheza imizigo yawe bagashira mu rugega ntawo mwandikiranye mukavuga ngo muzohurira imuhira uko nuko bigenda niyo kuriye yiwacu imizigo isakoshi ukayishira mu wowe barayifata gusa kayishira mu rugega cyangwa niba yikorera tibaza bikorera ku mutwe cyane abapfurero ni mu ngega cyangwa ku mugongo nyine uhita umuheza kuriye yawe imizigo yawe yose amashakoshi naho twayiherukiye twasuye gura naho ahantu hita mu Gifuni mu Banyamurenge
mukabizera ariko niyo kuri original aza ubuzore utizeye neza ariko ziri akazu abayumbe kabisa turaziba bitatuzamuka twabasiza aho ngaho misoko mugenda n'amaguru tugenda n'amaguru ibo basigara aho ngaho tango ni mwari mwitwa dufite inkoni kera twazitoye mwari mwaziciye zari zihari zisanzwe hanyuma turazamuka turara aho ngaho buce mu gitondo tuzamuka umusozi witwa Manenga umusozi uteye ubwoba ese ntabwo uca Kirungwa oya kukirungwaga ni hano uzaba uzamuka za Ndondo angani Gahoro turazamuka rero twawutangiye mu 4h du matin mu gicuku twabise saa 9 turazamuka mu masizeri saa 1 twari turenze umusozi saa 1 za mu gitondo turazamuka rero duhura n'abasore birwanaho turatambuka turakomeza tugera rero ahitwa mu Gifuni baradufungurira gasasa ico bita gufunguza mu Nyamurenge uzi uhetse gufunguza wowe oya atwara zangura muri restaurant je mpese gufunguza vuba turaducumbira baduheza amazi ashushe je narageze kera bampaye amata gikombe cyuzuye ico bita igikombe cya simu iwe gipfundikiye mbanza kukimira kwanza babashubijaga amazi tuba turoze bocikije ikigori batekana icyayi cyinshi mu kirinda aho hari ryari masanga hari masaa 5 masaa 4 saa 5 za mu gatondo uko mugifite gukomeza ubwenge dufite gukomezaga baduhayaga ibyo kuryaho turariye bazanya amata turasomera Gatimbo umusimo witwa Gatimbo tayo wazanye ngo tu ndayo ndimwo yemera kandi no mutsima gusa niwe mutsima uriya turawuryaga utumare turabuka kanya gatoya abakobwa rero bigahororo aho bita kwa Nyakamungu igiterane cyari kare baza kudutega ku musozi baza kudutega aho mu Gifuni mu Banyamurenge baza gutwaraga ya mizigo babaforero kazi adusanga aho ngaho uko twaraye kubira n'imizigo yacu tituzaho baraye nabo wasi mwari mufite oya sinigeze ntekereza ko yo ikwibwa kuko n'abantu babaziranye bazanye imizigo rero abana baza kudutega baradutwaza turama tugenda moya mbiri ma 18 twari tugeze mu muhana kwa kabiri baratwakira batujana mu rubunga barasenga bararirimba mu rubunga harimo ingeregere z'ibyatsi cyangwa ku muzi wiziko turota sasa Prato video ufite ama video menshi yaba ari ijambo y'Imana yaba ari indirimbo yaba ari byose birari turahaba rero kwa kabiri kwa gatatu twirwa turuhutse turasenga nimugoroba bukeya no kwa kane rero nijoro dutangiraga neza igitaramo igiterane kiratangira turaterana rero kwa kane turazutse mu gitondo turoga idushe yari inyuma y'inzu ahantu bashinze uduti bashiraho duhema n'utwatsi kogera inyuma y'inzu uhetse kogera inyuma y'inzu turahava tukoga tukitegura saa 5 za mu gitondo tukaja mu materaniro kugeza 18h nabwizaga kabiri mudasohoka tudasohoka nubwo natwariyaga ndabizo byo kuvuga ngo mu icyayi ngo mugende guterana ngo mugaruke ngo mujye ngo oya nukugenda mu icyayi muriye mugahita mwinjirira rimwe na rimwe barashikaga bakigereza amakorari akaririmba se ikorari ya Kadeza ikorari ya wari umukutano uhuje amakanisa hariho sepake hariho vivante hariho katolike hariho kadese hariho metodiste hariho serpa amakanisa kabisa ntaho umenya amakanisa meza cyane tiyahuraga kera ariko kera ntibahuraga nubundi hari bamwe bapinze batari ko baza ariko hari mu bapasiteri ba sepake hari n'umupasiteri wayoboye kwa gatandatu umusepake bo turahabaga rero tugaterana tukabwiriza inshuro zibiri ku manywa kabarekaga bagasoka ama 18 abaje kureba inka zabo batahura ihene bareba intama n'abagore bagacumbira abanaga bakavuzaga ingoma ya mbere nijoro saa 2 bakavuza iya kabiri kugira ngo abantu baze kwinjira nijoro sangapi masa 2 saa 3 bamwe bakava hakurya ahantu hari munisiko ahandi hari amashuri hakurya simpani ku muntu witwa bakama bazaga basore batunga amatoroshi abantu bakaza gutaramaka tukinjiraga tugasenga ku manywa nijoro neza kugira amasaha 8 saa 9 bakareka ko twari ko tujyama muri ugo rubunga twari ko dusengeramo ninamwe twari ducumbitse niyo hoteli y'abashitsi iyo loge yacu tukararagamo
bwaca tukanywa icyayi tukoga twose tugashira amateraniro kugeza rero ku cyumweru haje n'ingabo za yase nyinshi ingabo z'abarundi nyinshi zitenze umutekano araza nabo bagaterana n'abahungu b'Igwa nabo baba baje bambaye tennis civile tugasengana byose bimeze neza abasaza baranezerwa barishima hagati aho rero itariki 18 z'ukwa 8 zoba ndi kumuramza iwacu nyine hano ku Ndondo ku bantu bose badafite amaguru bo kugenda bazana ipake y'amayani undi azana ipake y'ikawa jewe aho guherekeza saga gutwaza ishakoshe abantu bo kumbe ntibiremereye ariko umuntu ukeneye kumberekeza we cyangwa nyine tukujana natwe iyo bagize neza mu buryo bwo ariko arandusha no gutwara cyane aza agira umwete wo kuvugira Yesu cyane ariko kandi ubundi ngakunda ukuntu aciye bugufi cyane katwegera twebwe kuko ubuzima si ubwa bose kandi muvyeyi mwiza nyine ukagomba kubaho kwiriye kwegera abashaka ko bazavamwo kintu gikomeye rero ndishimye cyane ko dusuye kandi kubonana kandi je kundumva nta ni byinshi mvuga niwe nazanye kugira ngo muganire ubundi kandi sinari nzi ko yafashe urugenzi rwo kuja kuramukanya imuhira kabisa ni iyi mpuru yasinze ukuntu ayihinye ariko twayitahiragaho yari imeze neza cyane Imana guhumugisha mwinshi cyane kandi turabakunda murabizi hanyuma waruvuze hejuru y'urugo tese kubera iki zisigaye zijagajega amadivorce yabaye menshi bene ibyo kintu kimwe tugomba kumenya ntabwo tuba dushaka kugira ngo tube abagabo ahubwo dushaka kubera ko turi abagabo nta nubwo dushaka kugira ngo tube abagore ahubwo dushaka kubera ko turi bo ni ukuvuga ngo kuba umugabo n'umugore si ukubana ahubwo kumuba ni ubuzima butumye mubana ubuzima butumye mubana icuri sibyo nizo mbaraga zigushoboza kuba umugabo c'est-à-dire kuja gushaka nzambyumva nk'uburyo buza guhamya icuri si uburyo buza kukugira icyo ushaka kuba ahubwo gushaka ni ikiza guhamya icuri uvuga ngo rero icyo washatse uri nicyo cyubaka urugo ntabwo tuja gushakira kubaka urugo turimo manake bivuze ko ingo tuzihoramo no kuvuga ngo urugo ruja hanze kugaragara ariko twari dusanzwe turigo uvuga ngo rero n'uwo mugore rero akwiriye kuza ari ubuzima azanye ataje kuba umugore kubera ko tugiye kubana ari icyo yarari niyo mpamvu rero akenshi turangara tukagira ngo none kuba umugabo ni ukubana n'umugore cyangwa kuba umugore ni ukubana n'umugabo ariko dukwiriye kubyumva ko sibyo yuko icyo nagiye kubaka ndi nizo mbaraga zinshoboza kugira urugo rwiza rero kandi urugo ruba rwiza c'est-à-dire uziko ari umuntu aje gusenga ngo Mana we uzampa urugo rwiza uzampa umugore mwiza n'umugabo mwiza uzampa urugo rwiza ntiyumve ko iwe ari we rugo agomba kuvuga ati Mana reka mbe mwiza kuko nije rugo rwiza sibyo nije rugo irarugo urundi rutari wowe n'umugore nawe akwiriye kumva ko niwe rugo rwiza rugiye kubaka ntarutegerereze mu kubana n'umugabo iwe agenda ari mwiza ndetse n'igihe cya fiyansaye ari gato tunibagirwa ugasanga ko urabaza ukeneye kumenya amafaranga umugabo afite ukeneye kumenya ibipanga afite ukeneye kumenya iki ariko kiba kiruta byose ni ukumenya ubugabo afite c'est-à-dire vision icyari mu rugo kuko burya narababwiye ngo urugo rw'ishisi ni urwari muri Edeni batari babuze icyo bajya n'icyo banywa n'icyo bambara sibyo rero
hanyuma ni iki kirukomeza ni iki kirusambura urugo rukomezwa n'urukundo urwo rukundo narwo ni urukundo rushingiye mu kumenya icuri muri Kristo Yesu sibyo no kuvuga ngo urukundo dutunga ruheshwa no kwizera Yesu Kristo izo nizo mbaraga zidushoboza kubaka ingo zacu ko Paulo yavuze ngo mugabo ukunda umugore nkuko Kristo yakunze itorero kagitangira nawe mugore wubaha umugabo kuko itorero rigandukira Kristo no kuvuga ngo igihe cyose wumva ko utari umugabo wo gukunda uwo mugiye kubakana urukundo gutuma umwitangira uzoburetse nawe mugore kobwa ni wumva udafite za mbaraga zo kubaha umugabo mu rwego itorero ry'ukuri rigandukira Kristo kwiriye gutinya kuja gushaka rero urugo rwubakwa n'urukundo ingeso nziza n'imirimo myiza ariko cyane cyane bimurikiwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana n'ibintu nyine no kugira ibintu ibyo bintu nabyo ni biza byunganira kandi nabyo ni birakenewe mu rugo bifasha urugo ariko ikintu cibanze n'icuri n'icumugore ari imbere y'ikindi kintu cyose mutaratunga sibyo n'icuri ko Adamu na Eva basambukiye mu bintu hagati ariko iyo bazi ko afite ije personality shobora no kugira urugo rwiza kuruta ugw'ibintu kuko urugo rwiza ni imibanire myiza y'umugabo n'umugore n'abana kurumva kandi urwo rugo ruza ruba rwiza n'ibintu bidahari ugasanga rufite amahoro n'ibyishimo n'umunezero kandi bariko barya rimwe ugasanga n'abarya gatanu ku munsi ariko kubera ko bavuze kirya bakagombye kuba bari kugira ngo urugo rubeho aho ubundi kandi urugo rwiza ndavuga nk'umuvugabutumwa ari gushobora kubana abantu bari hanze ya Kristo ari ugasanga umugabo yumvikana n'umugore mu buryo bugaragara barahujije n'abana ibyo ukabyita ngo n'urugo rwiza sibyo ariko urugo rwiza ni urugo ruri modele ishobora kwereka abantu ubuzima bwa Kristo mu buzima bwabo sibyo kuko nitwe muco w'isi ni natwe munyo w'isi ni ukuvuga ngo rwa rugo turi ko kubaka rukwiriye kuba rwa rugo rukwiriye kuba rufite n'imbaraga zo kumurika kugira ngo na zango zishobora kuba zibwira ko zibanye neza ariko zifite icyo zibuze kuko urabona n'urugo rubanye umugabo n'umugore babanye neza mu bigaragara imbere y'Imana teruriho hari umunsi umwe ndababwira ati ari ukuntu bazabana nk'umugabo ngo ni imfura ngo azakora imirimo myiza ngo ibiki n'ibiki none bakagira ngo hari ukundi kuntu Imana ihaye mubona kumeze neza ariko nimba birivuga ngo abatizera ni intumbi kujya utokwitega umurimo mwiza ku ntumbi niko n'Imana ititega umurimo mwiza ku munyabyaha kutizera kuko ntacira ikibona rero urugo rwiza ni imibanire myiza y'umugabo muri Kristo Yesu ni urugo rufite papasi yo kunabana no kugira ngo urugo rwabo rumurike cyane rero abantu bose badafite iyo vision bavogereye ingo ico kibazo kandi uriya ijya divorce ntizitegwa kubera ko bananiwe kubana bananiwe kumenya ico bari kimenya ko bana nico coroshe cyane ahubwo kumenya icuri nico kigora kuko iyo kibuze kubana kuragorana ariko kubana kuroroshe cyane ahubwo gikomeye no kumenya icuri cyane ndabasaba ngo muravuga hejuru nk'aba evangeliste ariko kandi tuza tureba no hanze noneho mu mubiri gatoya tuje no mu mubiri gatoya uvuze urukundo nobaza ngo ese ngo niki ariko kandi ni ikintu kinini urukundo ndibaza ko uje urusigura ni ibintu birebire ingo rero tubona ubu nyine urukundo wavuze ni urukundo tubona wenda rw'ibintu tuvuge example umuntu ari hanze ashatse umuntu uri hanze kugira ngo azamujane hanze azamugurire visa azabona uko aje hanze cyangwa se azabona uko amwohereza amafaranga nizo nkundo turi kubona ubu nyine
urwo nigo gugo rukundo waruvuze oya urabona gukundira umugore kuja hanze ni hanze nshatse si umugore nashatse sibyo gukundira umugore ibyo nzobona kubera ko namushatse nibyo nashatse kandi rero kubera ukuntu atari we nashatse kubana nawe bizongora kubera agaciro ke siwe agaciro n'ico nari mwitezemo kandi nabonye sibyo rero gusa urwo rukundo navuze urukundo Paul yaravuze ngo nuko urukundo rwanyu rugira ubwenge kandi urukundo rufite ubwenge ni urukundo tubonera muri Kristo Yesu kandi urumva ngiye cyose nshobora kumenya yuko urugo ndikunja kubaka Imana rufitemo inyungu icyo nshira imbere ni ukuvuga ati Imana urugo ndiko nubaka n'urwawe sibyo ni urugo ufitemo ijambo ni urugo nshaka ko rukubera umugisha rubera umugisha na hano ku isi rero umuntu uja gukundira umugore viza cyangwa umukundira ahari kuruta icari ntakabwira ko akunda umugore kuko gano kubaza siyo ntaza kubaha muri Amerika wonshatse gushaka abagore benshi niki bibiri bivugaho gushaka abagore benshi ni icaha cyangwa si icaha ni icaha umugore akwiriye kuba umugabo umwe n'umugore umwe bibiri irabivuga ugira amaboko abiri njewe ugira amaboko arenze ayo ufite abiri mfite abiri okay ufite atatu oya tayi okay kandi ayo ni abiri agize umubiri umwe ni ukuvuga ngo natwe ni babiri bagira umubiri umwe si batatu bagira umubiri umwe si bane bagira umubiri umwe rero umugore n'umwe n'umugabo n'umwe ku mpamvu zo kororoka kugira ngo wororoke cyane kugira ngo wororoke kubera ko bibiri iravuga ngo nimba wifuje kuba umwepiskope uba wifuje umurimo mwiza ariko kandi hariho amakondisiyo ugomba kuba uri umugabo w'umugore umwe sibyo ariko rero ku bandi ntaco bibiriya yabavuzeho abandi bakristo basanzwe ntaco bibiriya yigeze bavuga ngo kugira umugore umwe cyangwa babiri ntaco yabavuzeho urabona Paul ico yashatse kuvuga yashatse kuvuga ati umuntu ushaka kuba umwepiskopi akwiriye kuba afite umugore umwe ni ukuvuga ngo arava muri barya ni ukuvuga ngo nuwari usanzwe afite umugore umwe muri ba bantu c'est-à-dire akwiriye kuba afite ya qualité yo kuba ari umugabo w'umugore umwe kandi akamugira atari umwepiskopi ni ukuvuga ikidutera kugira umugore umwe subwira ngo utabe umwepiskopi ahubwo nico turi hanyuma kijya turi nico gituma rero twemerwa kuba umwepiskopi umva ngo rero kagaragaza umwepiskopi ni umuntu uva mu bakristo sibyo rero kijya kintu rero musaba nuvuga ngo rero muri baba Kristo mukwiriye kuja gushaka mu uryo ufite wamwimerera ijambo ry'Imana rishaka n'ufite umugore umwe ariko zo kuvuga ngo nico yandikiye abepiskopi nabera bose muri babera bose bakora ko bafite umugore umwe kugira ngo rero mutihenda muri barya bera arimo muzokura nk'umuntu uzaba umwungeri udafite kumubanaho ngo udafite kuba umwepiskope nyine umwepiskope nk'ubu njewe ndi mu ikanisa nkavuga ati njewe sinzoba umupasiteri cyangwa sinzoba zaba nyine umukristo usanzwe ibyo urumva ntiwoshaka none se ico utandukaniye n'umwepiskopi niki nuko ntayoboye intama umukumbi w'intama none urayobora ni ukuvuga ngo nimba rero bibiriya ikwereka qualité y'icyo ugomba kuba ni ukuvuga ngo ugiye kuba icitegererezo cy'icyo ushaka kuba baba sibyo rero umwepiskopi agaciro k'imbere y'Imana ntigahagaze ku cyo akora gahagaze ku cari sibyo icyo wari usanzwe uri nico basengera kijya wari usanzwe uri utarabawe nico basengera hanyuma rero nikijya warura abakristo bose bari hanyuma Imana ikavuga ati rero muri uriya nzanira uriya umuhe ziriya nshingano kandi ziriya nshingano ntizigiye kumutandukanya n'abariya sibyo muri Kristo Yesu bafite valeur imwe kuko twese valeur dufite nuko turi abana b'Imana sibyo rero umwepiskopi kijya kintari
nico natwe turi muri Kristo Yesu. Nuvuga ngo rero ica akwiriye kuba nico dukwiriye kuba, hanyuma kiriya ni inshingano gusa, ariko so kuvuga ngo wenda ni ikindi kintu agiye kuba gitandukanye n'umwimerere w'Imana ishaka ko tuba. Kare hari akantu bavuze kugira ngo duheze pasiteri nawe umwanya. Navuze cyane. Kare hari akantu wavuze, hari akantu wavuze ngo impamvu ngo amadivorce aba ni ukuntu nyine abantu bagenda bashingira, sinzi ko ugasubiramo ntabwo na amadivorce aterwa no kutamenya urugo icarico, kandi rero kutamenya urugo icarico no kutamenya icuri. Natanga imabwira turugo ni wowe, sibyo? Mbere yo kuja kuri etape yo kubana n'umugore, kwera ko ufite bwa buzima gushoboza kuzobana nawe, kwiyubaka mu buryo bwose, mu mbabazi, mu rukundo, kwihangana, kugira neza, kwirinda, gusenga, kurumva kwiriye kugenda. Ahubwo akantu nari nkubwiye na akantu nyine wavuze, kubera ko ngo ni igihe abantu baba bariko babashingira abapasiteri. Niko nari wewe sizi kuntu uvuze nyine ni bya bindi byo nzambyumva wenda no kutamenya cyo turiko dukora cyane. Pasiteri arambabarira azashingira, araza ko tubwira impamvu bazabikora. Murabona Bibiliya ivuga ngo nico gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we, kandi ngombe bakaba umubiri umwe, sibyo? Noneho nimba uyu munsi nje kwa pasiteri kamubwira ati nabonye uwo tugiye kubakana, akwiriye kwirinda kudushingira atarahamya neza, atari siri neza ko ari umubiri umwe, kandi ko tutagiye kubana karamata. Tumuseve kurashaka, ariko se ndiko nizera ko mugiye kubana karamata. None ubu kwiza nshingira na karamata. Hanyuma noneho tugasingira uko tugiye gushingira, bagiye kubana karamata, narangiza barya bagiye kubana karamata babaye umubiri umwe, akaba ari bosubira kandi gutekereza ngo ese uzomwihanganira kugeza ryari. Niko kuntu noza ukazumwira ngo se Museve uko kuguru kwa uzokwihanganira uzobana nako kuzogeza ryari. Wabitekereza rero kujya ntotekereza kwaza kuno kuguru ngo kumbaza ngo se kuno kuguru kwawe uzokwihangana kuzogeza ryari. Niko udakuriye kutekereza kumbaza ngo se uyu mugore uzomwihangaza kuzogeza ryari. Rero hari nigene ari mwiza mona tuba dukora ibintu tutari ko duhamye ico tugiye kuja gukora, ugasaba ko turababaza ngo se uzomwihanganira kuba ryari. Hari mwiza numva ngo se usanze yabyibushe uzokomeza umwihanganire, ngo se usanze yagize gute. Ntakibaze se uyu muntu nagwaro kurashingira abantu bagiye kubana karamata cyangwa nama tubatekereza ko byoshika bikaba. Rero no kugira ngo rero duhamye ko turiko dushingira karamata, nukuza dushika twahura nkama mbasengera nankama nerekerayo, avuga ati kuba nakiri urugo rwanyu, ubukwe bwanyu rero tubana kuvuga ngo ariye twoza tubashingira ko turiko turemana ka divorce kubera ko n'umukobwa n'umugabo ubahujije, ariko bahabumva ko gutandukana kuriho. Ni naco usanga baza baja muri leta bakababwira ngo buryo bune, ariko ndavuga kamwe ka séparation des biens, bakakababwira amarashobora guhura, ariko uri umuntu akagumana umutungo we ngo cyangwa mugashira ibyo mutunze hamwe. Ibyo ni ibintu bako nimba turiko dushingira ubukwe bw'abera, ni ibintu tutagombye kuba turiko tunibuka. Twagiye gushingira umuntu umwe si babiri, no umuntu umwe, kandi no gutekereza ngo uzomwihangana kuzogeza ryari. Uyaye dukure kuzobyibagirwa ko turashingira umuntu umwe. Ese pastor Imana ishingira Adamu na Eva yarababajije ngo se yababajije se ngo muzo nimwanze mu yarababajije ngo se muzo kizobatandukanya niki, yarababajije ngo se uzomwihangana kuzogeza ryari. Yarababajije umuntu wari wavuye mu wundi. None mwebwe muzamutubariza iki? Umuntu wari wavuye mu wundi yari kumubaza se uzihihanganira, niko kumbwa se uzishobora wowe n'urwari uzi ukuguru ni kugwara uzo gushira.
none abo tuba dushaka ubu nyine nabavuye iriya Pastor musubiza icyo kintu yavuze ko ari mwebwe mushingira nabi kubera ko mubaza abantu bagiye kubana karamata wese muzabana kugeza ryari ngo Yesu agaruka uzumve neza ko arashingira we ni Museveni bariko bashingira si Museveni n'umugore ni Museveni bariko bashingira kandi je bariko bashingira ndi jenyine bakaza bamaze gusa uzihararuka ryari ukuri nukumwe abantu bo bizera dushingira abantu bagomba kubana iminsi yose iteka ryose hakaba impamvu y'urupfu ko abantu bashobora gutandukana kandi nabwo si ugutandukana ku bushake cyangwa impamvu zibaturutseho umuntu yapfuye ntabwo ari impamvu yaturutse ku mugabo cyangwa yaturutse ku mugore yatumye umugore wiwe apfa mu buryo bw'umubiri agenda ni nka kwa kuguruga kwagwaye bageraho baguciye kandi nabwo bazagucuha ukuririra havuga ati kuguru kwanje kugiye gute hanyuma ugasigara ucumbagurika ukabaho ariko ugukeneye cyane